Hea I ki te māngai o te umanga Petrobras I Aotearoa nei, ka tahia nō rātou ka ki te whakahe pēnei I nei e haere ake nei mo tā rātou rangahau kōhinu I te rohe moana o rau kumara. Ko whakatārewa hia tā rātou mahi mo tēnei wā I te kaha whakapōrearea mai a Greenpeace me o na hoa. Engari hei tā te Premier a John Key, kei te takahi a Greenpeace me o na hoa, whakahe I te mana o te kāwanatanga. Nō reira ka riro, mā te ture rātou e whakawahangu. I roto I te rapu rawa me te mana ki te whenua, ka hore e kore he tau kumehume ka taka mai I waina I te mana kāwana me te mana tangata whenua. E ai ki te Premier, kua tae mai te wā, ki te whakawhena I ngā maihara o te kāwana. My understanding was that a naval ship was deployed and it's now in the region. Te rāno tā te Premier, ia ta whirawhirahia e rātau tēnei take. The opinion states quite clearly that the police do have jurisdiction to uphold New Zealand law in the EEZ. My expectations are that the police would balance the rights of people to peacefully protest, but also with the rights of the company to carry out the seismic activity in the Rokamara Basin that we granted them as a government. Engari heha I eke ai ki tēnei, kua te hea hia noa a te iwi kāinga kia kaua te krauna e huri tuara. Ki te hau kāina, me kōrero tahi, engari auare ake. Do you think it's a bit radical sending in the police? After all, Petrobras did meet with the people from the coast, which is, I believe, more than what the national government did. No, again, it's an operational matter. Tērā no he paku tautoko mai te rōpū reipa mo nā here whakatūpato, me te noho tahi ki te kōrero me te wā kāinga. Engari I roto no I ngā raru a reipa, e kore pēr rātau e wātea ki e tahi atu. I tērā, ki te kōrero I Wainganui I rātau anō, mo nā kōrero I puta I a Damien O'Connor, e ki ana kai te poipoi hea te rōpū reipa, e te uni ana me te hunga takatāpoi. Well, I'm just expecting to be welcomed into a Labour caucus that's ready to fight the fight. To my caucus colleagues, and said sorry for the words I used and the fact that I had raised this in public. Caucus is the place to raise these things. I'll always speak my mind, but I've perhaps got to improve how and where I do that. He said that he stuffed up, that wrong use of words. He is concerned about the process of the list selection, but that's a matter for discussion within the caucus and with the party. Te ahua nei, ka noho te ia o ngā tino kōrero ki roto I te uepu o reipa. Tēnei Molyneux, te karere.